Nyuma ya mucemano Igũrũ wa Meru nibonekete kurita maoni mwanya mwanya jegie ndiunge bamwe bakioneka kwendera ndiunga na kinya kuga kuri wega bukejania nio kuri bangi nabo bate kuona taka kuri matunda ja kejania na mucemano juju jwa Igũrũ jaja ni jamwe ja maoni ja kari uko ni mucemano ju Oni nkurigwa bungwa kwita atongeria ba Meru kwita State House enderia akariba Meru bakwenda maendeleo jeja naja ntego expect manto ja kuona jabui oni nonto nakukira turingeregera tureregera kama maendeleo jete ya president ya agitangugi kongoge president ya gwetinda gweta anto State House akithore ageta anto irunduni manto ja nkona ye manto jatitenia buru na batu ya Meru itukona manto ya jatitenia nonto batu kira tu expect ke president tu expect ngogi nonto mwana inchi kire akwenda ingogi barabara ni ndiru turenda barabara indongi anto bena mpara anto bena thina konkwenda kwera president wetu wa Kenya kinyethera anto ibarari State House Igũrũ na bamuchangiria anto bena thina bena ukia atongeria betu Igũrũ ibarari State House na bagwita State House kirago turigaria nure ana betu bakwingwa naja bagira wa thirikari itikona mbeca cio bare cia kuria mbechira thirikari iria era muritwa na ndege ntukira ke ndigaria ri gwatuika maendeleo yagiro State House na maendeleo ya batere kuja masindani teza tauti maendeleo ya darajari na kenge kira kirio anto ba tuge atongeria barabara State House ni anto nkorokia ngiri tatu na anto bau bonde ugetoti kuthithia mathabu ya anto bau mbechira baro wangicio ngarama bakorewa imbecha inyinga muno ethera raisi na kwenda neje na Meru aturetere maendeleo Meru no tweja Meru uте muntu gwatuika ugintu akuga na nenkerwe ngarama kwa nkuona gute ene change nontu kureja ukuku mantu na kethro tikio athithitie kethro tikio president athithitie kinya tinda gwita antu State House inya kabeta na arabeta utikia akathithia mantu jaja gwita tongeria gwita antu nara kwa nene ya ba gwita State House na bageta kurumwa mbecha imanto ya mega no ntono mbecha oba kuria ira bakugitha taxi ra Igũrũ ni kuiwa no joba gwita kugita atia no joba gwita kurumwa na ara kairi na igita ritigere kaina ndi antu abo kukumo ire mejo kukumwa ogwo uri rwija okurumite nyuma naja ntuko mwake kwa area ojoko ari orari nonto manto ya jari thira jambire tinya me akere ithatu ithinde area so we tanto na area ute gireria anto bathio bakwenda nonto anto barete okia bakua na ithibitari turira kwa kuratanga jo cibitari ni utheri ugagira inya ciringi muntu aita cibitari watoka munyanda mbere okundwa ndawa kerwo ri